Like kam hikai belai multiple teaching vacancies kijing pentep like kam kumba shipo na kadwai tali eng la bolang akaneka video ka bamanta. Kidon ke kam hikai kuma po East and West Castles nang tai than Giant Hills nang to haki than East Castles kum Mosen Ram ta Soyong tang japat ia kini kijing pentep like kam hikai kawai hadin kawai pan. Hakaneka thop banikong Artali kini ki kam hikai kawai kedai hapok Saint Joseph School Jayau Shillong ka kam hikai kedai teacher assistant teacher deficit nam daka LP section ibal pendap ya ka HSSLC sanpau persen ya general sapusan ya SC ST empat belah pendap ya ka DLED nanta South Nam BE lane arts nam jong ka diploma in education kilaban thap ta kita bathap ro kedai bala pendap ya ka MTET jong ka LPS lower primary section. Dekas nama kum ka government norms ta tarik hadok kada arpenyo tarik penai Februari arajar penriu hadok had ar baje no pais ni. Ia ka tarik interview bat ka banthor written test and sapen tip hadi. Sakna ka wai kada hapok telu higher secondary school telu East Giant Hills district ka khot application nam ta post science teacher hapok secondary section pela pendap ya BSc PCM atau BEd regular custom government norms kila ban apply syaka office jong principal halane shwa ka arpo lai tarik banai Februari ara jar penriu ha ka por long school na ka por trai office tekila aru tu nomor phone ba pin phone ban tip kamne ban klik kamne syapang kaneka jeng pantem private lai are not away sao not away are tekini di artali ki jeng pentep like kam hikai ha kane kathop ninyapat mentapat saya kane kathop apur kane ke jeng pentep like kam hikai kane hapo Wally Roy Lower Primary School maulai mots air kibala pendap HSC san pau 1% ki general ta sapusan ki SC ST nata par arsnam DLED ane BEd lane kata bachelor BE Nang tapla penda bik MTET jang ka lower primary kasnam ka gum ka government norms teknik abuh neru sao pau yaki SC ST lai pusan yaki lai pu prai ka OPC ka jing siu ka dai pay level 5 ka post palat ka dai reservation roster ka dai ka UR kategori but like ka way kelai ta nomor phone ro ban phone riu nyau not san nyau riu iway iway khandai kane deka nomor phone jang us secretary Kita kino kena bakwa bantap ya kane kam hikai hapo Wally Roy Lower Primary School maulai mots air kin penpoi halane swa ka ar pusan tarik benai ar arajar ar po henry sakane ka thop ar tali kijik pentep lat kam hikai kane ka wai kadai jang ka wai ka post one computer teacher hapo Raymond Memorial English School Soyong bila pendap ya BCE lane BSc Computer Science dekat ke DLED lane BEd bat ke MTET kila paman sebentar hak interview hak arpen yo terik benai ar ajar puri dok apor khatwai baje menstap hadu ar baje no pais ngi kajeng siu klap bu ban siu prahajar ban benai tekino gino bakwa paman sebentar kat kikot slapan kam ka CV barki wai laban phone ro to number pra nyau khandai sao nyau ar riu lai ar wai lan riu not khandai not sao san pra riu ar Tesakan ka wai ka jing pentep like kam hikai kadai na ka William Carey University ka khot application nam ta ka post faculty position ha ka Department of Public Administration. Te ka tarik hadok labu ban poi application form kadai ar pen riu tarik benai Februari ar hajar ar pau han riu. Te ban poi yaki ka CV na tarik kot keslabran kam nak ba address yau Deputy Registrar William Carey University kabaran hapo nong mensong kedai Shillong 793019 ya ka eligibility kila thoh ne ba kita buan ba kwa thap kidai bala pendap ya ki jing tawana ne kita kendon ne ki norms bala boda ka University Grants Commission kila itu nomor phone ro ba pin phone riu not khandai not san ar riu
Tanang ta sakan katop artali kejing pentep like kami kai kene kawai kedai kawai kap nam ta post assistant teacher po nongkram higher secondary school kebenar po nongkram. Kibla pendap ya ke BA ha ke English nam ta BEd kat kon ke NCATE norms na kino keno recognize university. Ta kas nam kat kon ke government norms kategori unreserved kejing si kedai pay level 11. Tarik kado penpoy application form kat kod keslabaran kam siaka office jong secretary jong ke school kedai art tarik upanai level art tarik maj arajar arpun rio. Ya karitin tas kelada bu lupa katarik kadai rio tarik upanai maj arajar arpun rio. Tarik interview kin sa pentep kam hadi. Kila ai tu nomor phone roban phone matip kam ni pra khandai nyau sao ar lai sao pra rio ar. Tesakan ni kejing pentep kadai kejing pentep like kam hikai haka Presbyterian Secondary School Maulangwir. Ka jingsiu kedai deficit pay. Anta qualification kalau thok itu bat pendap ya ka BA bat ka BEd. Kena preference itu bat pendap ya ka MA Economics. Tarik kado kelabuk penpoy application form kedai ar pau hinyau tarik benai February arajar ar penrio. Kena dia pak Presbyterian Secondary School Maulangwir. Te ya ka senam kum kadai kum government norms ya katarik jonggari dentes bat ke interview ki ong ken sa pentip kam hadin. Tanang ta ki ong ya le ban submit kloy ya ki application form. Penpoy kloy application form sa ka school office. Syua katarik hado ya le ban penpoy kloy kanang ban kila ban adjektif kam yang susu ya ki jangan kam terter ke ban sadin. Tekane ko ikapos kadai baran kha ane teacher required dan kami tu pendap ya ke biochemistry lane x-ray kita pendap ya kata ke jimpole BSc lane MSc. Hana ki kan thok shai ba ka jing pendap ta kita bakwa ban tip kam ne ki 8 phone kita kan bar khandai not pra khandai lai sawi wai pra khandai but nyon riu ar khandai not wai khandai ar khandai. Tanang ta sangane ke jing pentep kedai nam ta artri kami kai pa mau Presbyterian Khasi Lower Primary School. Kila pendap ya ka HSSLC san persen ya general sapusan ya SC ta arsnam DLED sausnam BE but arsnam diploma in education special education. Itu bermutab ro kedai bala pendap pas bada pas ya ka lower primary ya kam tat lower primary tekasnam kadai live sapos nam ki SC ST live prasnam ki OPC tekajing siu kila tho ban yo jing siu ha ka level 5 art leki post kawai UR kategori kawai khasi jantia garo tarik kado ban poy application form kadai ar pau nyau tarik upanai ba ar jar ar punri ban ar pau tarik upanai February ar jar ar punri apan poi itu ki kod kesabaran kam halane swa kato katarik bakado. Te pelaban phone ro house secretary how to number phone skandai saula in riu la iway pra saunod nakabantaka jingtep ka bakambre. Te kanai kadai ka jing pentep like kamikai namda artli ki post hapo Mauprem Presbyterian Khasi LP School. Nya pat sakane kajing pentep babut kadai hapa Mau Senram Presbyterian Lower Primary School kawai ka post assistant teacher. Tarik kado nam takane ka post pantap ne ka post kami ka hapa Mau Senram Presbyterian Lower Primary School kadai ar pau pratarik penai ba ar jara pun rio. Kai number phone jong o secretary ro pelaban phone auto number pra lai nyau not sao not iway sam. Tekas nam kumpala long lam tabla dap kejing pentep kadai lipo sao post nam yaki SC ST lipo pras nam yako BC kanai ka kategori reservation roster nam tane ka post kadai UR kejing siu kadai haka pay level 5 takito kumpala long lam kiwai kidai pala pendap yaka HSSLC san pau persen yaki general candidate sapusan yaki SC ST ars nam rot pala pendap ars nam yaka DLED anta sausnam B anta arsnam ia ka diploma in education special education
Tagi bamut thap ro kidai ki bala pendap ya ka ballot pass ya ka ne ka MTET certificate jang ka lower primary section. Thì cái này cái chừng pendap like kami kai na ka Mausan Ram Presbyterian Lower Primary School. Tamata pa niya pet sa kanay ka jing pendap like kam hikai na ka Mauro Light Dome Lower Primary School kabadan po East and West Castle Hill District. Tarik kaduk naman ta kani kadang pahu bakapor kadai haduk kad nyau tarik benai leber kad nyau tarik benai march hajar pon rio. Kani di jeptep na secretary jang ka Mauro Light Dome Lower Primary School kila ai ton bar phone ro kandai nyau sao san kandai sao lai not na kapan pa ka jingtep kap ne pelapan phone ton bar. Kumalong lam giwai ka minimum qualification kala bu ne ki bla pendap ya ka HSSLC nang ta sanpau person ya ki general candidate Southpau san ya ki SCST nang ta bla pendap ya Arsnam diploma in elementary education nang ta Southnam ya bachelor in elementary education but Arsnam diploma in education special education. Ki bathabro ki dai ki bala pendap ya lepas ya ka ne ka MTET jong ka lower primary section. Kasnam kila debo kadai Southpau snam ya ki SCST nang ta Laipur Prasnam ya ki OBC. Teka pay level ro na benta kane kahap hata ka pay level ka level basan. Teka por kadang pahu ya la ban tap kloi kene application form kadai khat nyau tarik banai balai ada ja pun rio. Tementang nya pat sa kane ka jing pentep like kam hikai kane ka batho we are hiring our teliki post assistant lecturer haki commerce stream. Kane kadai ka jing pentep bala khot application da kane ka school ka bakatang Senraj Higher Secondary School Jawai. Kawai ha kalan puli business and entrepreneur bala pendap Master of Commerce but BEd ha ka business and entrepreneur. Basa kawai pa kadai bala pendap ya kalan puli accountancy bala pendap Master of Commerce but ka BEd ha ka accountancy. Tegasnam.com ka government norms yaki completed application bala benbeng nandong hadong penpoi sya ka school Saint Raj Higher Secondary School Jawai Sangkhain Dulong Jawai. Tarik haduk benpoi application form kadai ha portrait office haduk khat lai tarik benai lebe hajar pon rio. Tang takasadan ka written test hadirin kata itu baca jir ensa pelong saya ka interview. Tak itu kejing lo jing sabar khot hap tip hi na pela jong bawan ne ka bawan sip mentah ke interview. Tak itu ki ba muthap ki hapan biang lot ikot keslaban kam. Pilaban Pak Mail Syakato Senraj School Jawai 14@gmail.com dan esya number pilaban kali kamnya kandai pra rio laisau san pra rio. Titang kini hi kejing pentep like kam hikai yo lum lang ba pentep sepik ba paj barok. Ku blai sibun ya pi barok ba paj ya kanika video ka bamanta.